Haria hothe ungikorwo thiini wa bururi wa Kenya oro ndomwe na nja wa bururi. Gikuyu TV ni oceceni iri na mbere na gutongoria recession ciothe iria ciko cikimemerekia na ruthiomi rwa Gikuyu. Nitwagiuka niguo tukorwo tugutamburukiria mohoro maria tukuhaririirie kuma mathaa ma rucine nginagia ithaa riri ni amu ndakirora thaa yakwa ithaa nario rihandite oro wega. Atire nganja ireho ino ni ceceni ya Gikuyu TV ire kurehagira mohoro mathuthurie na mathurime wega. Riu twetikirie tunyitanire na andiki twa mohoro niguo matumenyithie uria bururi wa Kenya watinda aro ndomwe na nja wa itonga cia bururi. No kwa ihinda riri mamwe ma maria tugukorwo tugikumenyithia ni ati riboti ya mwanya nitugukorwo tugikurehera egie Luther Wairimu uria utari na maguru na akoretwo agithondekera maundu indo ta thabuni niguo ukorwo agicariria uboco wake wa oro muthenya. Muingi kuma county itiganite irigomeirwo ni ng'aragu guthie na mbere na kwamukirwo teithio wa irio. Oho nitugukorwo tugikurehera mohoro megie mathako ukireherwo ni mwandiki witu wa mohoro Senior Captain Josmo agitumenyithia maingi megie mathako, koguo ndukae guthie kuraya. Haria hothe ungikorwo ri ni ikereka ria mbere ni gututhie na mbere na ukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie hwaini uyu wa umuthi. Nie njitagwo Wahu wa Kamau nake mutauri na njira ya ciiko etagwo Laban Kamunya. Na tukiambiriria ni ati gikundi kia athuri county-ini ya Samburu nigicemanĩtie wabici-ini cia county-ini ino tauni ya Maralal niguo gutabania igongona ria kurathimithia gavana wa county-ini Moses Lenokulal. Ne thutha wa ruhonge rwa kurwa na ngukumio guku bururi-ini guthuthuria gavana uyu thutha wa ciringi bilioni 2 gukorwo ciurite tole mwandiki witu wa mohoro Jode wa Kung'u aratumenyithia. Rita njira imwe ya kuonania unyitaniri kuri atongoria kiama kia athuri a ruriri rwa Samburu o kou county-ini iyo. Umuthi ni matabaniri igongona ria kurathima gavana wa Samburu Moses Lenokulal hamwe na county iri yothe. Athuri a matabanĩte igongona rĩrĩ thutha wa utongoria wa gavana Moses gwikirirwo magicani ruhonge rwa kuhitana na gukobofania ngukumio guthitanga gavana uyu hamwe na atongoria gia county iyo magikwirwo gukorwo mahuthirite ciringi bilioni 2 matari na kihariro. Riu maabitha uthuthuria no marahura firigisheni kwa gavana uyu niguo gucaria uira muiganu. Mtu mzuri kwa binadamu, Mungu najua ile mtu mzuri na ile mbaya. Murugamiriri wa atumia county ino ya Samburu Maison Leshomo ni acokeirie athuri acio ngatho ni undu wa gukoragwo mari muhari-ini wa mbere kunyitirira atongoria riria kwagia na nditimurano. Maombi ya kila kati. Wasamburu wanakuanga na maombi yao wakijua kama kuna shida pahali wanaomba. Kwa hivyo hii tunashukuru wazee walitoka kwa njia yote na wamekuja kwa county kujaribu kubariki governor na kubariki county mzima. Athuri ano moire kanya gaka gucokia ngatho ni undu wa gukorwo manegereirio title cia migunda yao. Walipatia si pesa ya kukaa kwa mashamba zetu. Hii ndio sasa longa, yani ngao yangu. Shamba yangu nimepata na nitaenda kufanya development ndani. Ado-ini ha ceceni ya Gikuyu Television njitikaga Jode wa Kung'u. Thengio muno makiria mwandiki witu wa mohoro megie kana nundu wa mohoro macio akorwo giturehera mundu gwitwo Jode wa Kung'u. Tugithi na mbere ni ati riri ng'aragu ithiete na mbere na kugumira muingi thiini wa county stiganite. Governor wa county ino ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ni atwarite uteithio wa irio kuri aikari a gicigo kana icigo iria cigumirwo ni ng'aragu na kuri akoretwo agicera thiini wa county ya West Pokot. Sonko anyitanire na atongoria amwe kuma county ino kuria makorwo magithie thiini wa gicagi kia Nasukuta no gutithiria muingi uria uri mwena ucio oho gukorwo makimuhe kana makimahe motungata ma urigitani utari marihi. Ukiria uguo mubunge wa gicigo giki David Kosin ni uritie thirikari ya county no kunyitanira niguo gutigirira ng'aragu ni athira kaimana undu uria congiriirie makiria ma aikari 1000 county-ini ya West Pokot kugumirwo ni ng'aragu kumana na wagi wa mbura gwa kahinda ka mieri 7. Na mimi niko na historia na hii kazi ya kusimama na wanyonge. Nilianza kusimama na wanyonge nikapewa mbunge. Nikaendelea kusimama na wanyonge nikakuwa senator. Nikaendelea kusimama na wanyonge nikakuwa governor. Nikaendelea kusimama na wanyonge nikakuwa ambassador wa kufanya vitendo vyema Kenya. Na haja yangu ni kuwe ambassador wa kufanya vitendo vyema
Afrika Mashariki na ya Kati na Afrika na dunia mzima. Kwa hivyo mimi sijakuja hapa kuhubiri siasa ya kutenganisha Wakenya. Hiyo mimi sitafanya. Mimi nimekuja hapa tuunganishe Wakenya. Hii njaa isitugawanye. Na tunapongojea serikali imeshaanza kufanya kazi mzuri. Pia gavana wenu ningependa kumpongeza. Pia anafanya kazi mzuri. Mheshimiwa Posing na wabunge wote wa West Pokot wanafanya kazi mzuri sana. Tumeongea na wao na tunashirikiana na wao kwa hii kazi mzuri ambayo tunaifanya. Tugethie na mbere ni ati ruriri rwa Wachona aria makoretwo magikara mwena wa Kino thiini wa kaunti ya Kiambu kimo kiao kiri bururi wa Zambia na Zimbabwe ihoya uria ukorwo magikulikana ni thirikari gukorwo magikara guku bururi-ini rondo mwena kwamukira motungata ma thirikari maga gukorwo magikinyanira thutha wa ndereti gukorwo igitwaro thiini wa bunge ya kaunti ya Kiambu na gukorwo makihetukio. Mwandiki witũ wa mohoro ni agite na kanyaga kwaraniria na ruriri ru na agatuhaririria riboti ta ino. Meri itatu thutha wa ceceni hurani ya Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu kumurika ruriri rwa Wachona aria makoretwo magikara mwena wa Kino thiini wa kaunti ya Kiambu kuma mwaka wa 1960 thutha wao gwikinyia guku bururi-ini mahana ta wa missionary makiheana kiugo kia Ngai mateta mao riu maya kuiguikana. Wakahinda ka miaka kamumu Wachona aria mari bururi-ini wa Kenya makoretwo makiria thina ni undu wa wagi wa gibande kuria makoretwo makirira mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta uko agika undu wa bata niguo makorwo makiona gibande niguo makorwo magitwarithia wira wao na mbere. Ihoya riao riu ria gukurikana guku bururi-ini ria gukinyanira thutha wa bunge ya kaunti ya Kiambu kuhitukia ndereti ya kumakurana ta aikari a guku bururi-ini. Ndereti ya kumaririria igitwaro bunge-ini iyo ni mujumbe wa Kino Samuel Kimani Wanjiku. I would urge this house to reconsider this motion and to help our people here by them becoming citizens, by them being recognized as citizens, because they are already living with us, they are already within our community. Some of them have been married by our people and others have married our people, hospital and other public services. Tunatembea hatuna njia juu ya kitambulisho. Tunashindwa kutembea mbali sababu hatuna kitambulisho. Mambo yote ile tunafanya tunafinyika kwa sababu ya kitambulisho. Sasa tunalia kwa serikali yetu ile iko hapa itusaidie kwa vitambulisho. Wachona aya aria makoretwo magikara mwena wa Kino Muguga gitaro mwena wodi ya Githurai arume makoretwo magicariria uboco wao na njira ya gutura indo cia bao guko nao atumia magituma ciondo. Kwanza mnavyotuona sisi ni mafundi, tunafanya kazi ya useremala kama vile mnaona hapa tuko kwenye workshop. Lakini katika hizi kazi pia kuna changamoto, kwa maana changamoto kubwa hasa ambayo tunayo ni ile ya kukosa vitambulisho. Kwa maana kazi zote ili tuweze kufaulu, hivi mnaona ni kazi kama jua kali. Lakini ili tuweze kufaulu lazima tuwe na kitambulisho. Thutha wa bunge ya kaunti ya Kiambu kuhitukia Wachona makorwo magikurekana riu megweterera thirikari nene ikorwo nayo ikimakurana niguo makurekane ta raia a guku bururi-ini guku makiamukira motungata ma thirikari kuria megukorwo makiheo ibande, passport oro ndumwe na birth certificate. Ngiribotera Gikuyu TV riri mwena wa Kino kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Muiruri John Mo. Nema waho eo ni riboti ya mwanya muno makiria kuona ati Wachona ya muthia ni makorwo magiteithika makoretwo makirira muno thirikari ya kaunti ya Kiambu rondo na thirikari nene ikorwo ikimarora niguo ikorwo ikimahe ibande ni makoretwo makirira muno ndondo ibande
horo wigie birth certificate nindo makoretwo magitia thirikari na riu turona ta ihoya riao rigukorwo rigikinyanira thutha wa thirikari na bunge ya kaunti ya Kiambu gukorwo ikimarora na kuga aya ni itu tuge na matanya ati thirikari ni gukorwo ikimahingiria maundu macio na mwiroreri kumana na riboti yo ya mwandiki witu wa mohoro kuma kaunti ya Kiambu mwena wa Kenol tutigire twambe twikirie oro hanini no ndugagicenjie mitambo ni amu ni turacokereria niguo tukorwo tugithie na mbere na gikunjo gitu kia mohoro ungienda gukorwo kiaraniria na ithui namba itu ya ndumiriri nguhi ni 0721 inyanya kenda 311 naguo mutambo-ini wa Facebook ni Gikuyu Television tutumire macokio maku kana tutumire undu oro wothe ungikorwo winaguo tugukorwo tukiuthoma